Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nonje kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza kandi bayikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none tariki 21 z'ukwa gatanu kwa 2026. U Rwanda rwatangiye kwimura imiryango 40,000 yadituye mu buryo butemewe. Kenisi yasabye abagore kudafata umugabo nka ATM machine. Mu karere ka Muhanga ho abantu bataramenyekana bashatse kwiba ibikoresho by'umunara w'itumanaho abaturage barabatesha. FARDC irashinje M23 gusenya ibitaro muri Fizi. Naho BUKAVU umuntu umwe yishwe na EBOLA. Uganda na Amerika byo ntibyumvikana ku buryo bwo kurwanya EBOLA. Uganda kandi iri gukora iperereza ku rupfu rw'umugabo w'imyaka 50 wapfuye ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore bari mu gihuru. Sierra Leone yakiriye abimukira birukanywe muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Naho inama y'Ubuhinde na Afrika yasubitswe kubera EBOLA. Umugabo wita ku bana agira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Turaza kugaruka kuri inkuru y'impuguke mu bijyanye n'imibanire n'imibereho ya muntu. Uyu munsi 97% by'abaguzi bose bamenyera kuri internet amakuru yaho bagura ibicuruzwa byose bagura. Niba amakuru kuri business yawe ari ahandi hantu hatari kuri internet, ubwo urashakira abakiriya aho batari. Reka mbivuge neza, niba udakorana na Afrinnovators mu kumenyekanisha business yawe, urashakira abakiriya aho batari. Uyu munsi Afrinnovators ifite promotion yitwa Total Digital Promo. Hano tukubakira website nziza kandi igezweho yabya business isanzwe, e-commerce, NGO, amashuri, ibigo bitanga service n'ibindi. Tugukorera Google profile itanga amakuru yose kuri business yawe, tukaguha na domain name nka .rw.com cyangwa se .org. Ikiruta byose ariko tukwinjiza muri huza.rw. Uru ni urubuga rufasha business zo mu Rwanda kuboneka ndetse no kumenyekana kurushaho. Aha ni abakiriya bashya bashobora kukubona. Niba ibi byose ubifite kuri huza.rw, tuguhigerageza cyangwa se trial y'amezi 3 nta kiguzi. Gushyiraho business yawe ku buntu. Urashaka gutangira? Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 85 73 70 cyangwa usure y3.huza.rawa. Wanadusura aho dukorera i Nyarugenge mu mujyi mu nyubako ya TCB mu muryango nimero F1B inyuma ya Centenary House, ni hafi ya Simba Supermarket. Ikizere cyanjye mu kubaka inzu nishimiye nacyeguriye inzobere mu bwubatsi, abanyamwuga kandi babizerwa. Birumvikana yuko amafaranga nateganyirije inzu yanjye ntashobora gupfa kuyatera inyoni. Nagize amahirwe yo guhura na Messi Limited. Nabasabye guhera ku mbata y'inzu y'igishushanyo, ndashima. Mbabwira kumbarira ibikoresho bizayigendaho, nabyo ndabishima. Navuganye n'abakiriya benshi bubakiye mbere, sura n'imishinga yabo, nsanga niba nta makemwa. Mu kunyubakira inzu yanjye bazayimpa baranakoze finissage, jewe ngenda ninjira gusa. Abangaba si babafundi wishyura bwacya ntumenye irengero. Oya, nta nubwo bagusaba amafaranga y'umurengera ngo bisagurire. Bagenzwa no gutakisha umujyi inyubako zizaramba n'ubwiza. Messi Limited, ikigo gikora imishinga y'ubwubatsi bw'amoko yose, niba ukuriye guha ikizere. Duhamagare kuri 07 27 0860 cyangwa usura ibiro byacu ku Muhima. Ikaze muri amakuru arambuye duhere ku nyungu fatizo Beneri yazamuye ikayishyira ku 8.25%. Banki nkuru y'u Rwanda yazamuye urwunguko rwayo ruva kuri 7.25% rwari rwashyizweho mu kwezi kwa kabiri umwaka, irushyira ku 8.25% mu guhangana n'izamuka ry'ibiciro ku masoko rikomeje kwiyongera. Mu kwezi kwa kabiri umwaka urwunguko rwa Beneri rwari rwashyizwe kuri 7.25% kugira ngo ibashe guhangana n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Guverineri wa Banki nkuru y'u Rwanda Soraya Hakuziyaremye yavuze ko irizamuka rya 1% ry'urwunguko rwa Beneri rigamije gusubiza hasi umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro ku masoko ukaguma mu mbago za Beneri nk'imwe mu ngingo z'ingenzi mu gusigasira izamuka ry'ubukungu. Yagize ati politiki y'ifaranga ikifasha no kugira ngo umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro udakomeza kwiyongera kuko ubu warenze imbago za Beneri za kabiri kugeza ku 8%. Yavuze ko imyanzuro yafashwe kugira ngo izamuka ry'ibiciro ritagira ingaruka ku bushobozi bw'umuturage bwo guhaha, aho intego ari uko mu gihe giciriritse nibura mu myaka 2 cyangwa 3 izamuka ry'ibiciro ritarenga 5%.
U Rwanda rwatangiye kwimura imiryango 40,000 yari ituye mu buryo butemewe. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe imiturire cyatangaje ko imiryango irenga 41,000 igiye kwimurirwa hujuje ibisabwa ari n'ibikorwa remezo nk'amashanyarazi, amazi, imihanda n'ibindi nkenerwa. Muri imiryango harimo irenga 32,000 kuri bituye mu buryo butatanye mu bice by'icyaro, imiryango 3,436 ituye mu bice by'imijyi ariko mu buryo budakurikije imiturire iboneye, ndetse n'imiryango 689 ituye mu manegeka ashyira abayituye mu byago birimo no kwibasirwa n'ibiza. Uku kwimura abaturage byatangiye kugeragezwa mu ngengo y'imari ya 2024-2025 nk'imwe muri gahunda zigize yo kwihutisha iterambere rya NST2 nk'uko The New Times yabyanditse. Umuyobozi ushinzwe ishami ryo guteza imbere imyubakire y'inzu rusange n'izihendutse muri Rwanda Housing Authority Emmanuel Ahabwe yavuze ko iyi gahunda igamije guhangana n'ibibazo byo gutura hatubahirije igishushanyo mbonera n'abatuye mu manegeka. Imiryango 2,500 yamaze kwimurirwa ahantu hemewe kuva 2024 na 2025. Cyakora Ahabwe yavuze ko iyi mabare ishobora kutagaragaza neza ibiri gukorwa kuko uturere tumwe n'abafatanyabikorwa babafasha gushyira gahunda mu bikorwa batari batanga raporo. Ati imibare hari ni y'uturere 10 n'umujyi wa Kigali. Twizeye raporo nyinshi mu mpera z'umwaka w'ingengo y'imari 2025 na 2026 mu kwezi kwa gatandatu. Mu myaka 7 kugeza mu 2024 u Rwanda rwimuye imiryango 144,328. Biteganyijwe ko mu 2029 zaba hamaze kwimurwa imiryango 176,628 yarituye mu buryo butatanye. Kwimura imiryango yari ituye mu bice byashyira ubuzima bwabo mu kaga nabyo byakozweho ku imiryango 21% byigera ku 689, no kuvuga imiryango 1279 nayo yimuwe. Ahabwe yavuze ko imiryango yimuriwe mu midugudu y'icyitegererezo yari ituye mu bice byashyira ubuzima bw'abayigize mu kaga kubera ibiza igifite uburenganzira ku butaka yahoze ituyemo. Naho KNC yasabye abagore bahoza abagabo ku nkeke babasaba amafaranga kudafata umugabo nka ATM machine. Kakoza Nkuriza Charles umunyamakuru Radio na TV1 yagiriye inama abagore bahoza abagabo babo ku nkeke babaka amafaranga, ababwira ko bakwiriye kuzirikana ko umugabo atari imashini ya banki itanga amafaranga cyangwa ATM machine. Ibi yabigarutseho mu kiganiro rirarashe ahuriramo na mugenzi we Mutabaruka Angel Bell gitambuka kuri iyi radio buri munsi. Kenisi yavuze ko abagore bagomba kumva ko abagabo nabo bagira igihe bashaka amafaranga bakayabura. Ati hari ikintu kimwe nshaka kugiramo inama abagore kandi bagisobanukirwe banabyumve. Umugabo ntabwo ari ATM machine, izi mashini zifashishwa mu kubikuza amafaranga. Hari igihe umugore atekereza ko umugabo adashobora kubura amafaranga, turayabura. Ariko nanone iyo umugore gutekereza nk'udashobora kubura amafaranga biterwa n'ubwoko bw'ibiganiro mugirana ku bukungu bwanyu. Hari igihe umugabo avuga ati bampoza ku nkeke y'amafaranga nta nayo nifitiye, reka nigumire wenda nanjye ndongorwe bantunge. Mumenye ko natwe amafaranga tuyashaka tukayabura, mugerageze kutwihanganira. Yongeyeho ko abagabo b'iki gihe bagira imitima yoroshye no kwihangana guke, bityo ko iyo bahujejwe ku nkeke yo kwakwa amafaranga bituma bata ingo zabo, rimwe na rimwe akaba n'abakwiyambura ubuzima. Kenisi yamaganye ingeso ya bamwe mu bagore bakorera amafaranga ariko bakaba ntacyo bayakoresha mu iterambere ry'urugo, ahubwo agakemura ibibazo byabo bwite, urugo rugatungwa n'ayo umugabo gusa. Mutabaruka we yavuze ko iyo mwembi mukora ay'umugore utagomba kumubaza ibyayo, ariko ko yawe ugomba kumubwira umunsi wahembwe n'ayo uhembwa uko angana ukayazana akakugenera. Naho Muhanga abantu bataramenyekana bashatse ko ibi bikoresho by'umunara w'itumanaho abaturage barabatesha. Abantu bataramenyekana mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga bagerageje ko ibi bikoresho byo ku munara wa sosiyete y'itumanaho imwe mu zikorera mu Rwanda uherereye mu mudugudu wa Munyinya mu kagari ka Ruri mu murenge wa Shyogwe, ariko abaturage batabaza inzego z'umutekano, ababyibaga babitaho barahunga bahasiga imodoka. Abaturage bagaragaje kandi ko aba bakekwaho ubujura bakoze ibi mu gihe umuzamu usanzwe urinda uwo munara yaragiye gufata ifunguro iwe mu rugo. Bavuga ko aba bantu baje bitwaje imodoka batangira gupakira bimwe mu bikoresho by'uyu munara birimo amabateri awufasha gukora. Abaturage bahita batabaza bituma abo bakekwaho ubujura bata imodoka n'ibyo bari bamaze gupakira bariruka. Marisia na Mukakarangwa umwe mu batuye hafi y'uyu munara yavuze ko yabonye abo bantu kuri uwo munara mu masaha y'isa 7 z'amanywa ariko batari bazi icyo bagamije. Ati twari hano dutonora ibishyimbo mbona abantu bari hari ku munara, namanutse ngeze hafi mbona imodoka ihagaze n'abandi bantu bazamuka iruhande rwawo. Umuzamu nawe yese ahagera, abo bantu babonye turi kuhagera bahita biruka. Rusagara Albert usanzwe akora akazi ko kuri radio ry'umwuga yavuze ko amakuru yatanzwe n'umuturage yitwa Delphine ari yabafashe gutahura uwo mugambi. Ubuyobozi bw'umurenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga bwaboneyeho gusaba abaturage gukomeza kugira uruhare mu kwicungira umutekano bakorana bya hafi n'abanyerondo ndetse n'inzego z'umutekano, kuko abashobora guhungabanya umutekano baba bari ahantu hose kandi abanyerondo badashobora kubahoza icyarimwe. Oswald Nsengimana umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yavuze ko abaturage n'irondo bakoze igikorwa gikomeye cyo gutanga amakuru ku gihe kuri icyo gikorwa kigayitse cy'ubujura bwarimo bukorerwa kuri uyu munara. Ati twamenye amakuru ko hari abantu 4
binjiye muri uwo munara bigize abakozi b'ikigo cy'itumanaho barimo gupakira amabateri mu modoka. Irondo ryahise riduhamagara natwe tubaza kuri sosiyete bireba, batubwira ko abo bantu atari abakozi babo. Babonye abaturage n'irondo babimenye bahita biruka basiga imodoka n'ibyo bari bibye. Uyu muyobozi yavuze ko imodoka yakoreshwaga muri icyo gikorwa yajyanywe na polisi, kuri bikaba ifungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Muhanga mu giperereza rikomeje. Yakomeje asaba abaturage gukomeza kuba maso no gutangira amakuru ku gihe kugira ngo abakora ibikorwa byo guhungabanya umutekano cyangwa kwangiza ibikorwa remezo bajye bafatwa hakiri kare. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavuga hanze y'u Rwanda. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agents bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Hit target. Ngo hit target. Wabyumvishe nibyo ni Hit Target Business Limited. Iyaje ari nk'impanda Imana yihereye abanyarwanda. Ni marayika utaka amazu. Ubu ntibikiri ngombwa kongera gukubita amaguru ugana ibwota amasimbi gushaka ibikoresho by'ubwubatsi kuko Hit Target Business Limited ihakubereye. Hit Target Business Limited dufasha bifuza gutumiza no kurangura ibikoresho bya kenkayori mu Bushinwa nk'amatoilette ya Milano, amabuye ya marble mu gikoni, amabati plastike biheri yo ku maportail, amahoti yo mu gikoni n'ibindi byinshi byiza watumiza by'ubwubatsi mu Bushinwa. Kubifuza gukorana natwe mwizu yaza hamagara kuri telefone ureba kuri screen yawe iri no kuri WhatsApp. Hit Target Business Limited ni marayika utaka amazu. Makuru avuga hanze y'u Rwanda. FARDC yashinje M23 gusenya ibitaro muri Fizi. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ko hakomeje ibitero byitiriwe umutwe wa M23 mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Nkuko FARDC bitangaza ngo ibitero byinshi by'indege zitagira abapilote byo kuwa kabiri byibasiye uduce twa Karingi na Mikenge mu gitondo cya kare. FARDC yemeza ko ibitaro bikuru bya Mikenge byibasiwe nkana kandi bigasenywa burundu muri ibyo bitero. Iri tangazo rivuga kandi ko abantu bapfuye barimo abasivile benshi barimo n'abakozi b'ibitaro. FARDC yamaganye icyo yise kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu nk'ibyo imaze iminsi ishinjwa na FARDC, nk'ibyo imaze iminsi ishinjwa na M23 ndetse ishinja u Rwanda kugira uruhare muri icyo gitero. Igisirikare cya Kongo kivuga ko cyabimenyesheje abunzi nk'abafatanyabikorwa bagira uruhare mu nzira y'amahoro Washington na Doha nk'uko inkuru ya media.congo.net bivuga. FARDC ikomeza ivuga ko ifite uburenganzira bwo kwirengera hagamijwe kurinda ubusugire bw'igihugu no kurinda abaturage b'abasivile. Urebye ibyatangajwe na FARDC ubona neza ko nta tandukaniro riri hagati yabyo n'ibyihuriro AFC M23 imaze iminsi rishinja igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo mu bice byavuzwe haruguru. Nk'itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kane na M23 rivuga ko kuva 2 z'ijoro ryo kuwa gatatu kugeza kuri uyu wa kane ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye urukurikirane rw'ibitero byica kandi byo mu nyamaswa byibasiye abaturage b'abasivile batuye mu turere dutuwe cyane twa Gakenke, Karingi, Kalonge na Bidegu hakoreshwa indege zitagira abapilote na za kamikaze. I Bukavu umuntu umwe yishwe na Ebola. Ihuriro AFC M23 rigenzura igice kinini mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko umuntu umwe yishwe na Ebola mu mujyi wa Bukavu uri mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko nyuma yaho Igoma habonetse umuntu umwe wanduye Ebola hamaze gufatwa ibipimo birenga 200 byabo bikekwa ko banduye iki cyorezo. Kanyuka yasobanuye ko abantu bose bahuye n'uwanduye babonetse bashyirwa mu kato nk'uko amabwiriza y'ubuzima biteganya kandi ko nta wundi murwayi wa Ebola uraboneka Igoma. Yavuze ko wanduye iki cyorezo Igoma ari guhabwa ubuvuzi kandi ko ari gukurikiranirwa hafi n'amatsinda y'abakora mu rwego rw'ubuvuzi. Ku bisubizo bya laboratoire y'igihugu iri Igoma
Goma Kanyuka yasobanuye ko habonetsemo umwe wanduye Ebola. Ibipimo byo bikaba byarafatiwe muri teritwari ya Kabale i Bukavu. Ati uwo muntu umunyekongo imyaka 28 yishwe n'iyi ndwara mbere yuko habonetse igisubizo cy'ibipimo byafashwe. Hashingiwe ku mabwiriza y'ubuzima yashyinguwe hubahirizwa amahame agenga umutekano n'ubwirinzi agenga ishyingurwa ry'uwaketsweho ubwandu. AFC M23 yatangaje ko yishwe na Ebola i Bukavu yaherukaga kuva mu ntara ya Chopo. Ubutumwa buca amarenga ku iki cyorezo kimaze kugera mu ntara ya Kane nyuma ya Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Iri huriro ryasabye abaturage bari mu bice rigenzura kutagira igihunga bakubahiriza amabwiriza yashyizweho agamije gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo. Uganda na Amerika byo ntibyumvikana ku buryo bwo kurwanya Ebola. Uganda na Leta Zunze Amerika ntibyumvikana ku buryo bwihuse bwo kurwanya icyorezo cya Ebola cyagaragaye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Kampala. Kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka Ebola imaze kwica abarenga 130 biganjemo mu mujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri, mu bagera 600 bikekwa ko bayanduye. I Kampala hagaragaye babiri banduye iki cyorezo, byemezwa ko bombi baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tariki ya 20 z'uku kwezi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko mu rwego rwo gutanga ubufasha mu guhangana byihuse n'iki cyorezo, iki gihugu gikiye gutera inkunga amavuriro 50 avurirwamo abarwayi bacyo muri Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi minisiteri yagize iti Amerika yemeje gutanga ubufasha bwihuse bwo guhangana n'icyorezo cya Ebola, itera inkunga amavuriro agera kuri 50 kizavurirwamo no gutanga ikiguzi kiri gukenerwa mu bice byibasiwe na Ebola muri Kongo na Uganda. Amerika isobanura ko ayo mavuriro azafasha abafatanyabikorwa kwita ku barwayi no gushyiraho uburyo bwo gukumira iki cyorezo, kandi ko ari yazajya akorerwamo isuzuma ryihuse, atoranyirizwamo abakeneye ubufasha bwihuse, kandi ko azabafite ahagenewe abajya mu kato. Mu buryo butaziguye, Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda yatangaje ko nta biganiro byabaye hagati y'iki gihugu na Amerika ku ishyirwaho ry'aya mavuriro i Kampala no kuri iyi nkunga. Yagize iti ntabwo tuzi aho yaba yarashyizwe muri iki gihugu. Iyi minisiteri yamenyesha Amerika ko abantu babiri ari bo bonyine bamaze kwemezwa ko banduye Ebola muri Uganda, barimo umwe wapfuye n'undi uri koroherwa. Iti nta munya-Uganda urandura kandi iki gihugu kiracyatekanye. Hari amakuru avuga ko Amerika iteganya guha Uganda inkunga ya miliyari 86 z'amashiringi, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ugatanga miliyari 34.9, ikigo cya Afurika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara kigatanga miliyari 7.9, umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ugatanga miliyari 1.8 zo kwifashisha mu guhangana na Ebola. Ishingiye kuri aya makuru, Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda yamenyesheje abafatanyabikorwa ko ishima ubufasha bashaka kuyiha, ariko ko bagomba gukora ibishoboka bakabimenyesha leta mu buryo bunoze kandi bikajyana na gahunda y'igihugu yo kurwanya Ebola. Leta ya Uganda yasabye abafatanyabikorwa kugaragaza ibikuwe mu bufasha bashaka gutanga, abazabukoresha bose, aho buzakoreshwa, kandi bakanagaragaza icyuho bagiye kuziba mu rwego rwo koroshya igenamigambi. Tukira muri Uganda hatangiye iperereza nyuma y'uko umugabo apfuye ari gukora imibonano mpuzabitsina mu gihuru. Muri Uganda hatangiye iperereza nyuma y'uko umugabo apfuye ari gukora imibonano mpuzabitsina mu gihuru. Igipolisi muri Uganda cyatangaje ko kirimo gukora iperereza ku rupfu rw'umugabo w'imyaka 50 wapfuye kuwa mbere nijoro arimo gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore bari mu gihuru. Ibinyamakuru muri Uganda bisubiramo Samson Rubega ukuriye polisi mu gace ka Busoga North yemeza ibyabaye. Rubega yavuze ko ahagana saa 3 z'ijoro uwo mugabo n'umugore w'imyaka 40 bihiniye mu gihuru mu gace ka Namuranda B kugira ngo bamarane ipfa. Cyamakuru Monitor gisubiramo Rubega cyagize kiti nyuma y'inshuro ya mbere bivugwa ko umugabo yarabyaga hwera, ari ku nshuro ya kabiri. Umugabo amaze guhera, umugore abonye bibaye yahise atabaza abantu maze bahagera ari benshi, ariko ntibabasha kurokora uyu mugabo kuko yahise apfa. Iki cyamakuru kivuga ko umugore barimo bihakabyizi mu gihuru atari uwe, kandi ko amakuru gikesha abantu baho ari uko umugore we yaraherutse kubyara. Iperereza ririmo gukorwa ku murambo w'uwo mugabo ngo hemezwe neza icyamwishe. Inzobere mu buvuzi zivuga ko impfu zibera mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ari gake cyane ariyo ubwayo iba yabiteye, ko akenshi ziterwa n'indwara umuntu aba afite abizi cyangwa atabizi, nk'indwara zigendanye n'imikorere y'umutima cyangwa stroke. Izi ngo zishobora guhita zifata umuntu ari muri karakarimo kubera gutera kwihuse cyane kw'amaraso cyangwa gufata imiti n'ibiyobyabwenge byongera ingufu zidasanzwe mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Muri Nigeria, uwahoze ari minisitiri wari waraburiwe irengero yatawe muri yombi. Saleh Mamane wahoze ari minisitiri yatawe muri yombi nyuma y'uko urukiko rukuru rwa Abidjan mu kati y'imyaka 75 y'igifungwa agahita burirwa irengero amaze guhamwa n'ibyaha birimo kunyereza umutungo wa leta urimo n'umushinga wo guteza imbere ingufu. Urwego rushinzwe kumira ibyaha bya ruswa n'inyerezwa ry'umutungo wa leta muri Nigeria rwatangaje ko rwataye muri yombi Saleh nyuma yo kumuhigisha uruhindu kuko yari yaraburiwe irengero. Mu kiganiro n'abanyamakuru, umuyobozi w'urwo rwego Ola Olukoyede yagize ati birakwiye ko Saleh arangiza ibihano yakatiwe kuko ruswa mu gihugu ifatwa nk'ikintu gikomeye. Tariki ya 7 z'uku kwa gatanu ubwo Saleh yahamijwe ibyaha 12 birimo kunyereza amafaranga miliyari 22 z'amanayira zingana na miliyoni 16 z'amadolari yaragamijwe gukoreshwa mu mushinga w'amashanyarazi ufite megawati 350 mu duce twa Zengelo na Mambila. Umucamanza mu rukiko rukuru rwa Abidjan James Omotosho yavuze ko Saleh yakatiwe adahari, bategeka inzego z'umutekano mu gihugu kumushakisha kugira ngo ashyikirizwe ubutabera kandi imitungo yifatirwe na leta. Saleh yabaye minisitiri w'ingufu kuva mu 2019 kugeza mu 2021 mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Muhammadu Buhari. Afunganywe n'abandi 7 nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kunyereza umutungo wa leta.
Sierra Leone nicyo gihugu cya vuba muri Afurika cyakiriye abimukira birukanywe na Leta z'Ubumwe za Amerika mu gihe President Donald Trump akomeje gukaza ingamba zo kurwanya abimukira binjira mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Indege itwaye abimukira 9 bakomoka muri Afurika y'Uburengerazuba yageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Sierra Leone kiri hanze gato y'umurwa mukuru Freetown. Mu cyumweru gishize Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Timothy Musa yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko igihugu cye cyemeye kwakira abantu bagera kuri 300 buri mwaka birukanwa na Amerika. Cyakora yongeyeho ko abo bantu bagomba kuba bakomoka mu bihugu bigize CEDEAO, umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba. Amerika yamaze kohereza mu bindi bihugu bya Afurika abandi bimukira birukanywe birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ghana na Sudani y'Epfo. Naho inama ikomeye y'Ubuhinde na Afurika yasubitswe kubera icyorezo cya Ebola. Ubuhinde n'ubumwe bwa Afurika basubitse inama izwi nka India Africa Forum Summit yari iteganyijwe mu cyumweru gitaha i New Delhi mu Buhinde kubera ikibazo kirimo gukomera cy'ubuzima mu bice bya Afurika. Itangazo ry'umuryango w'ubumwe bwa Afurika na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuhinde rije mu gihe abategetsi muri Kongo batangaje ko imibare y'abanduye n'abishwe n'indwara irimo kugenda yiyongera. Abashinzwe ubuzima muri Kongo kuri ubu bemeje ko abantu 159 bamaze kwicwa na Ebola nubwo bikekwa ko imibare nyakuri ishobora kuba iri hejuru. Ni mu gihe abandi bantu 51 bashya bayanduye. Ubuhinde buvuga ko bwifatanyije n'ubumwe bwa Afurika mu guhangana n'ikibazo cy'ubuzima kandi ko bwitaye ku kibazo gikomeye cy'ubuzima kirimo kwiyongera ku mugabane. Muri Philippines ho leta yategetse guta muri yombi senateri ushakishwa na ICC. Kuri wa kane guverinoma ya Philippines yategetse inzego zishinzwe kubahiriza amategeko guta muri yombi senateri Ronald de la Rosa ushakishwa na ICC kubera uruhare yagize mu ntambara yo kurwanya ibiyobyabwenge yahoze ari Perezida Rodrigo Duterte. Minisitiri w'ubutabera Frederick Vida yatangarije abanyamakuru ko inzego zishinzwe kubahiriza amategeko muri iki gihugu kuri ubu zifite inshingano zo gushyira mu bikorwa ifatwa rya senateri Ronald Bato de la Rosa, azwi cyane ku izina rye Bato risobanura urutare nk'uko inkuru ya Deutsche Welle bivuga. Icyemezo cya guverinoma cyo gushyira mu bikorwa ubusabe bwa ICC kije nyuma y'uko kuwa gatatu urukiko rw'ikirenga rwa Philippines rwanze icyifuzo cya de la Rosa cyo gutesha agaciro impapuro zo kumuta muri yombi. Minisitiri Vida yavuze ko Bato wahoze ari umuyobozi wa polisi kuri bafatwa nk'umwe mu bantu bahunze ubutabera ugomba gushyikirizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. ICC mu cyumweru gishize yasohoye impapuro zo guta muri yombi Bato ushinjwa hamwe na Duterte n'abandi bafatanyije icyaha cy'ubwinjiracyaha bwakorewe ikiremwa muntu. Yabaye intwaro nkuru ya Duterte mu gikorwa cyo guhashya ibiyobyabwenge cyamennye amaraso y'abarenga ibihumbi by'abakekwaho kubicuruza no kubikoresha biciwe mu bikorwa bya polisi. Umugabo wita ku bana agira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Impuguke mu by'imibereho n'imibanire y'abantu zirahamya ko umugabo ufata umwanya uhagije wo kwita ku bana bituma agira ubuzima bwiza bwo mu mutwe kuko hari byinshi birimo n'ibitari byiza areka kujyamo kubera kwita ku bana. Silas Ngayaboshya, umuyobozi mukuru ushinzwe guteza imbere uburinganire no kongerera ubushobozi abagore muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, ubwo yagezaga ikiganiro kijyanye no kwita ku buringanire mu igenamigambi ku bagize inteko ishinga amategeko, yavuze ko ubushakashatsi bwerekanye ko umugabo wita ku bana nawe abyungukiramo bikaba biri muri gahunda nziza yo gusaranganya imirimo yo mu rugo. Ati ubushakashatsi bugaragaza ko umugabo wita ku bana agabanya kunywa ibisindisha, ibipimo by'inzoga bikagabanuka bikajya hasi, akagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Agabanya kandi gukoresha inkoni kugira ngo ahane abana. Gusaranganya rero imirimo yo mu rugo si umutwaro ahubwo bimutwara idasaranganyijwe. Kugira ngo ubuzima bw'umuryango bugende neza ni ngombwa ko habaho isaranganya ry'imirimo yo mu rugo. Aha navuga nko guteka, gukora amasuku, nkagaruka no kwita ku bana ndetse no kwita ku bageze mu zabukuru. Iyo ni imirimo rwose yagombye gusaranganywa. Ngayaboshya akomeza avuga ko imirimo yo mu rugo itishyurwa akenshi harirwa abagore, ariko ngo abantu bagomba kumenya agaciro kayo kuko idakozwe mu buryo bukwiye hari n'ibindi byinshi byabangamira iterambere ry'umuryango. Ngayaboshya akomeza avuga ko imirimo yo mu rugo yagombye gusaranganywa n'abagize umuryango kuko iyo bitagenze uko bishobora kugiraho ingaruka bikanatuma usenyuka kandi bikaba byanasenya umuryango mugari. Mu tuntu n'utundi, ikimasa gisa na Trump cyo gikomeje guca ibintu. Ikimasa cyo muri Bangladesh bivugwa ko gisa na Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump gikomeje kuvugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga. Nyir'urwuri iki kimasa kibarizwamo witwa Ziauddin Mirda yavuze ko yaguze iki kimasa mu mezi 10 ashize mu isoko ry'amatungo ryo muri Bangladesh. Ati murumuna wanjye mu buryo busa no gushyenga yakise Donald Trump nyuma yo kubona igisa n'umusatsi gifite ku mutwe. Kimwe mu byo abantu bagenderaho bavuga ko iki kimasa gisa na Trump nubwo yawe bumeze nk'umusatsi gifite ku mutwe ndetse ufite imiterere ijya gusa neza n'uburyo Trump yiyogosheshamo. Ziauddin Mirda yavuze ko nyuma y'uko amashusho y'ikimasa cye atangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yatangiye kwakira umubare munini w'abantu bashaka kugisura. Umwe mu basanzwe mu rwuri yagiye gusura iki kimasa yabwiye ikinyamakuru Protom ko iki kimasa gisa neza na Donald Trump. Ati ubwo nabonaga ifoto yacyo kuri Facebook nahise mbona ko gisa na Trump ndetse n'umusatsi gifite n'inkuba perezida neza. Yakomeje ariko avuga ko ku rundi ruhande ugereranyije Trump n'iki kimasa usanga cyitonda kumurusha. Atari ko iki kimasa cyo kiritonda cyane, ibintu bigitandukanya na Trump. Uretse Perezida Trump muri uru rwuri hari indi nka bivugwa ko isa na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Shutwakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru kimasa gisa na Trump gikomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Niyo dusoreje gahunda y'umunsi mu itangazamakuru hano tariki ya 21 z'ukwa gatanu kwa 2026. Ni Jean Dodier Kanijabo ndabashimiye ko mwari mudukurikiye. Nabarikira komeza ukora indi biganiro bikuru urubuga mugira amahoro.
ubu twamaze kubibona twese. Kubera guhenda kwa mazutu na essence, ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye.